Na koji način je moguća reforma javnog sektora u Srbiji saznaćemo od Draška Aćimovića, ekonomskog stručnjaka koji je bio savjetnik po pitanju reformi u nizu država prilikom ulaska u Evropsku uniju. Dobar dan. Dobar dan. Kako vam izgleda javna administracija u Srbiji? S obzirom da ste bili dugo van Srbije. Pa, kao što se može primijetiti, to je jedan sad od najspominjanijih tema i koliko ja vidim iz medija, trebalo bi da se donesu nekakve mjere u narednih par dana. Mislim da je problem javnog sektora i javnih preduzeća... Da li je prednatrpanost jedno od... Pa u svakom slučaju ima višak, ima jedan problem javnog sektora, jednog deficita u budžetu zbog javnog sektora i javnih preduzeća, ali zato su najmanje krivi ljudi koji rade u javnom sektoru ili u javnim preduzećima. Uglavnom su procesi reformiranja daleko kompleksniji nego što se to misli. Tako da donijeti jednu političku odluku da se krene u reformu javnog sektora je vrlo, vrlo složeno pitanje i za mnoge političare na neki način pitanje opstanka. Ali u kom smislu kompleksniji? Pa ne možete izvršiti tu reformu ako paralelno ne vršite i reformu poreskog sistema. Ako ne vršite još mnoge druge stvari, to su prilično nepopularne mjere zato što se predugo čekalo da se nešto napravi. Kao što je gospodin Vučić danas rekao, došao je moment da moramo nešto napraviti. To je jednostavno moment u kojem se mora prekinuti, mora se početi s tim. Sad tu su nijanse kako to ostvariti bez svih tih nepopularnih mjera kao što su otpuštanja radnika. A kako to učiniti najbezbolnije? Pa da vam kažem, najbezbolnije je vrlo teško poslije tako dugo vremena. Može li bezbolno u neku ruku? Pa u neku ruku može ako se nađe varijanta da paralelno ide jedno ulaganje u proizvodni sektor ili jedno ulaganje u poljoprivredu paralelno s tim i da se kroz reprogramiranje kredita ili nekakvih dugova dobije, da tako kažem, vazduh na neki određeni period, možda od nekih godinu i pol do 2 godine, da se te stvari ciklično pomjere da bi se na taj način pomoglo rasterećenju javne uprave. To nije nekakav idealan varijant. Pomenuli ste poljoprivredu. Jedan zanimljiv podatak sam pronašla. Da ste u Ukrajini pominjali kao, tako da kažem, smanjenje deficita penzionog fonda, sadnju oraha. To zvuči čudno, ali nije u praksi, je li tako? Pa u suštini nije, to je bilo za... Baš sam ja tako pročitala. Jest. To je, gledajte, na primjer, ja sam savjetovao, pošto problem penzionog fonda u svakoj zemlji Istočne Evrope je nešto što se moglo predvidjeti. Tako da sam ja u Ukrajini savjetovao da su posadili 1.000.000 stabala oraha i od toga proizvodili orahovo ulje, dobili bi sasvim dovoljno za 8 godina ili 9 godina dok ne dođe taj moment da možete potpunosti to realizirati, taj rast, ne znam, oraha. Dobili bi tu sumu koja je dovoljna da se na neki način pomogne penzionom fondu. Onda su mi oni rekli... Što su vam oni rekli na to? Pa oni su rekli, pa dobro, ali to nam je predug period od 8 godina. Onda sam ja rekao, pa ja sam to rekao i prije 9 godina. Mislim da ste to napravili, sad bi već orasi izrasli i sad bi imali to. Znači, to je potrebna samo volja da se iznađu mogućnosti kako da se na neki način dođe ponovo do novca koji je neophodan za tu reformu. A možete li napraviti paralelu između Srbije i Ukrajine? Gde se mi sad uopšte nalazimo? Pa mislim da se Srbija, dobro, Ukrajina ima neke svoje druge probleme. Srbija ima taj problem da zaista mora, jer je situacija akutna, izazvana, da tako kažem, medicinskim žargonom, jednom hroničnom bolešću, mora se nešto uraditi. Znači, mjere Međunarodnog monetarnog fonda se moraju napraviti. Međunarodni monetarni fond nije neko ko nam želi loše u bilo kojem smjeru, nego on jednostavno upozorava dugo vremena na neke stvari koje se trebaju napraviti ako se ne urade. A zašto mi to ne radimo? Pa zato što je to politički vrlo teška odluka.
Znači, vrlo teška je odluka da vi u jednom određenom momentu počnete smanjivati plate, da počnete otpuštati ljude, a nemate rezervnu varijantu šta da uradite s tim ljudima. Zašto ja to vežem sa poljoprivredom i smatram da je to idealan varijant? Jer... Postoje neka 3 dela, ako se ne varam, tako, kojima ste pričali u nekim medijima. Jeste. To je da u suštini možete iskoristiti javnu administraciju i državno zemljište koje koliko ja znam, ima 4 miliona hektara državne zemlje u Srbiji. Dovoljno da iskoristimo, ne znam, 1/10 dio ili 20% od toga, to bi bilo sasvim dovoljno da se riješe u suštini svi naši problemi. Znači, jednostavno uključiti državnu administraciju, javna preduzeća u proces u poljoprivredu. A koliko je to moguće? Pa ja mislim da je to jako moguće, bez obzira što sam se ja konfrontirao s nekim svojim kolegama koji kažu pa kako ti sad misliš da čovjeka, ne znam, iz opštine nema veze koje, kako misliš sad da ga pošalješ da radi na zemlji? A onda sam im ja rekao da ako ja radim u toj opštini, iako sam ja, ne znam, pravnik kojem nije u opisu posla da radi na zemlji, iako mi kažu da ću biti ili otpušten ili da ću imati manju platu od 30%, a kao treća opcija mi se pruža mogućnost da, ne znam, 3 dana u toku sedmice idem i okopavam, ne znam, u nekom stakleniku, ja ću u svakom slučaju izabrati to bez obzira na svoje obrazovanje. Znači, to je u svakom slučaju bolje nego da me otpuste ili da mi smanje platu. Mislim, to je toliko jednostavno ako se ima dovoljno volje političke za takvu jednu varijantu. I u podsticaj tog načina faktički redefinisanja ili situacije može se u svakom slučaju iz budžeta to finansirati, a ne nekim drugim mjerama koje su za moj pojam neadekvatne. A što još predlažete? Pa ja mislim da prvo vrlo je složena situacija da bi se ona na bilo koji način mogla objasniti, ne znam, u nekih par riječi ili u nekoliko minuta jednog razgovora. Ali da pokušamo. Ali da pokušamo. Možda nekakve konkretne mjere, jer ja obično volim da razgovaramo o nekakvim konkretnim stvarima. Da kroz primjere najbolje isplatimo. Jest. U svijetu trenutno ima jako puno novaca. Jako puno slobodnih novaca. Ti novci traže samo mogućnost sigurnog investiranja, znači traže dobre projekte. Ja sam veliki pobornik javno-privatnih fondova, javno-privatnih preduzeća. Posebno u ovim našim uslovima, u ovim našim državama. Zbog čega? Zato što država se tu u takvoj jednoj kombinaciji javlja kao garantom cijelog sistema, javlja se na neki način predlagačem konkretnih projekata i na neki način ne na neki način, nego je zainteresovan za brzo i efikasno funkcionisanje sistema. A privatni kapital koji se može u takva preduzeća faktički ulivati je neograničeno na raspolaganju ako imate upravu profesionalne menadžere koji bi vodili ta preduzeća. Znači ne politički ljudi, nego profesionalci. A takva javno-privatna preduzeća možete jako dobro možete ih jako dobro popularizirati, možete jako puno novaca dobiti ako ljudima date dobre projekte i date im sigurnost i brzu realizaciju toga. Tako da banke imaju probleme, osiguravajuće kuće imaju probleme gdje da plasiraju novac u ovom momentu. Ako im date takvu jednu varijantu, ja bi napravio, ne znam, u okviru vlade, da je direktno podređen vladi jedan državni javno-privatni holding koji bi baš bio na taj način napravljen ili sastavljen. Mislim da bi to vrlo efikasno i vrlo brzo moglo da proradi. Znači, to su neki od metoda kako jako brzo se može uraditi nešto u tom području paralelnog nerješavanja samo kroz smanjenje plata, kroz otpuštanje radnika, nego paralelno da pokrenemo sve to, da pokrenemo proces sopstvenim faktički mogućnostima. A mi smo stalno na početku. Da li vam se to čini? Pa sad, da li je ovo početak ili već... Ako jedna vlast dođe, krećemo... Jeste. Od nule, faktički. Jeste, to ste potpuno u pravu, zato što u Srbiji imamo faktički partijsko ekonomsko planiranje. Što je loše, da. Što je naravno loše.
A znači da partijsko ekonomsko planiranje je vezano, kao što svi znamo, za neki kratki period u kojem jedna partija dok je na vlasti pokušava da sprovede neke mjere, paralelno je opstruirana od opozicije i to je ad hoc ekonomija koja je pokazala svoje rezultate koji su u ovom momentu katastrofalni. Mislim da pod hitno moramo postaviti fundament, temelj sistema, moramo postaviti strukturu i napraviti nacionalno ekonomsko planiranje koje je vrlo jednostavno i to nije neka nauka, to je bilo u bivšoj Jugoslaviji, to je bilo 5-godišnje planiranje, 10-godišnje planiranje. Onda više nema veze koja je partija na vlasti, jer se moraju sve te odluke o uspostavljanju nacionalnog plana za ekonomiju uspostaviti konsenzusom svih političkih partija. Tako da mislim da je to jedna osnovna stvar koju moramo napraviti prije nego što bilo što počnemo razmišljati o nekim konkretnim temama koje su nam neophodne za riješiti ovu vrlo složenu situaciju na kraju kraja. A da li vas je iz vlade neko kontaktirao već? Ne. Ali je u vazduhu. Ne. Pa znate šta, mislim da je najvažnije da ima ta politička volja da svi shvatimo, znači, težinu ove situacije. Imate puno, evo, ovih varijanti koje su konkretne. Da, ali vi imate iskustvo iz drugih zemalja koje bi bilo dragoceno, zar ne? Pa ja mislim da ima puno ljudi iz Srbije koji su jako kvalitetni. Ja mislim da u samoj Srbiji ima jako kvalitetni ljudi. Ja sam upoznat po svijetu koji su na ekstra dobrim pozicijama, koji su napravili velike priče u svjetskim bankama, u raznim firmama su na vrhu. To su svi ljudi koji sigurno se mogu uključiti. Oni bi se uključili u ove tokove. Oni žele, jer to su ostvareni ljudi, znači koji su dokazani negdje vani, zaradili su novce i što je rekao jedan premijer kad je sastavljao svoju prvu vladu, koji je sastavio iz jedne zemlje u okruženju, onda je skupio svoje buduće ministre koji su uglavnom bili ljudi koji su došli izvana, vrlo pametni, sposobni, dokazani. I onda im je rekao, dobro, vi ste uradili za sebe puno, uradili ste za svoju porodicu, a sad je došao moment da uradite nešto za svoju zemlju. I mislim da je to jedan moment koji ima kod puno naših ljudi koji su vani, koji bi zaista želi da se uključe, ali da se konkretno uključe. A da vas neko pozove? Pa naravno. Pa to je u svakom slučaju veliki izazov, jer su sad ovo teški momenti. Ovo nije sad situacija u kojem je lijepo biti uključen u politički život jedne države. Ni u kom slučaju. Ovo sad treba donositi vrlo teške odluke, ali moramo naći varijantu da nekako prebrodimo. Znači da stvorimo jednu ovu varijantu od 1,5, 2 godine da možemo to amortizirati kroz ove, na primjer, mjere koje bi mogli ostvariti da svaka, znači u okviru javne uprave i zemljoradnje, eto da mislim da kažem nešto što se može povezati, jer svi pričaju o reformi javne administracije, svi pričaju o problemima javnih preduzeća, svi pričaju o zemljoradnji, poljoprivredi, a niko ništa tu konkretno ne radi. Znači ako te dve stvari povežemo. Pa to je to što sam rekao, to je zbog toga što treba tu puno posla. Samo znate. A jeste li vi optimista ipak? Ja sam veliki optimista. Ja mislim da Srbija ima zaista velike mogućnosti, ima ekstra pametne ljude, sposobne ljude unutar države, izvan države svoje, koji bi se sigurno organizovali. Ne treba od toga, to stvarno treba napraviti jednu akciju, treba jedna vizija, treba ljudima objasniti, treba zamoliti kreditore na neki način, objasniti im, dati im programe koji će sigurno se moći redefinirati i dobiti nekakve druge varijante da možemo te 2 godine izgraditi nešto drugo da bi mogli ovo reformirati. Tako da mislim da to samo uz dobru volju može se puno napraviti. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam.